풋살. 이게 빠르야. 막 걸어가지. เพราะว่าแน่นแน่นลีชอบ Wait, wait. Why you don't allow this to show? Itu malam. Dạ, của thế.พ่อจะปวดจันนั่น พอได้บอกว่า อ่ะพี่ พี่ชื่อเดี๋ยวพี่ดูด้านก่อนแล้วหนึ่งค่ะ ชื่อ ต้องการเก็บไว้ตั้งไงนั่งก่อน มันจะทิ้งไป ตาsakit todo sudah cek video malam Next, Octavia and Sakis. Hetonili Next, Mora and Polar. Victoria
Artemia and Sunkiss. And finally, Mr. and Mrs. Moore. You guys can eat now. You guys may start eating. โอเคพอแล้วกระเจกจอดอะไรเลยที่นี่เราไม่ได้พาเลยเนาะตะกลัววิตะกลัวมาเนาะอะไรที่นี่เราตัวนี้เราจะช่วยจะเอาจะเอาไว้ทุกตัวนี้เพราะก็ที่นี่ตัวก็เราเรื่องมันตัวก็แบบนั้นแต่เรื่องเราแต่เสร็จเราtidak seno kita sudah นาะแต่เราแต่เรื่องketika tulisan ini, penduduk dari pusat atau dari pada semis dua kali dah kalau lah, tu kalau itu bahagia dan menyanyi dah, le Asia trekking balik ni, room over classroom over le, oh le hina oleh open di mana, awal le classroom ni apa pun dah table, awal kalau lah, boleh le obahan di awal le konsentrasi apa mana. Lepas dari balik lagi kemudian kita dapat membaca kalau nak putar daripada ini pada selesai dua bulan. Kalau dah dulu tak ada di tolong. Takut tapi aja lah. Kepepun. Dah pilih nak kira apa? Me. Dah bijak. Nanti kan mata kau dah. Dah kuat dah. Apa? Yang mana? Kan nyanyi ni. Ini tu. Alah, emang nyanyi. Batang. Oli heo. Kata ko Oli na. Kau ada
Aduh, nak kecil nak saya lari mah. Tidak. Tidak. Bilangan kau bilang panas pun aku ada. Mata masuk lah tu, aku show ni kawan ni. Tapi kecil macam tak telang. Mama. Kan betul. Mama. Kau tu pen. Alright. Now since you guys are already up here, we'd like to have some of the groomsmen and the bridesmaids to give some toast. Can we have a toast from one of you? Alright, now it's the bride's turn to pick some hands as well. That's not? Okay. Hand number 2. That's not it? Okay. No? Okay. Can we have our final hand come up? Yes! Open your eyes. You can open your eyes. What am I- Ah! The toast. So one of the groomsmen, please, can we have a toast? Can they not there? Alright, we'll hear a toast from Sunkid. I know you guys are hungry, but may I please have a moment of your attention? It is my honor to be here to talk about my girl, Lisa. Today is the day where we celebrate love when two people come together to become one. Lisa and I, we know each other since Opium refugee camp. Back then, some of the things that Lisa really interested in was cane ball. We've been playing it every day. And I'm not sure if we still play it today. I haven't played scene play in a long time. Then we left the refugee camp and we come to America. He first started in Illinois and I started in Wisconsin. Omaha just brought us together here to reunite with our friends.